জায়গা ভাড়া হয়ে আরোনকে ফেক বিখাজেন বেকালি লাপেনি tunjang doang kami aron alam pacok lim ekan fek itu bukan kali cek muncul kami tunjang kami cek roy lapeni tunjang aron alam sini muncul cek muncul seperti itu wrong group kita pakai six itu lalu matanya kan pakai itu incomplete test itu kan Last ini di dalam jaya jepang ala itu pan pacini itu forensik di MBA ke hai dosi rom hai MLA ke hai tapi tuliran rom hasian ke hai ala itu kami di pacini itu nili itu ke muncul kalau itu rom handong itu and then itu ke naik itu upaya produksi dalam kan namanya rom Madela bakso meeting itu bakso KSLC Kar bianglo mencegah kau kemana itu masih situ lalu luas video ada yang tahu mah. Awe kali. Nasi ini itu lada. Bali juri kali santi langsung. Bali juri buhala tu masih kaji nanti. Nih tu mangke santi langsung. Polling station dan sini tu. Kar bianglo termas council kacari teman pacini lo je. Nili tu hantor ke tokcelo. Nali tu mionsi super state ke wajah tu berada nali tu dah $6 ke tampang cengol lalu dari unji mana tu unedi mau uni mah unedi bo nili tu mio juga cinti bapor mereka tak tetap jah kali mah nili rui ni berdoa bahasa juga cinti jadi punya apor celong lelah anda apor celong lelah lah ini dah hunibar boleh Hunibar ke juga kita ikut lagi. Kita belum lagi kopi tidak. Mohon maaf, Tuesday ni dah cuman kita ikut lagi. Data kita belum lagi dah sonde. Ajar tu, itu di belakang kita jadi mana jadi. Ile tu wrong, rakan dapat sini hello, kalah hello important naik apa? Akhir kena kamlah hello. Ile tu besar, kopi porsi lah bangsa $6 wrong tumpan kita pacini problem tham ada itu kopi porsi kabor iya akhirnya lason hembo ningkan suri ini rakhoksya ningkan baturi kakot pencenglo radio itu television itu pencenglo halada Indian Army itu pandai doje Karbi anglong arat tunke kacini neta akele moda belum kapan datang. Halo dan ada yang orang pentoje the level of awareness is extremely low in Karbi anglong. Karbi Tuhan itu. Lasi ini tu masyarakat ini IAS officer lapan minakan orang jalan ke ardi dan lindung tek. Lalu Indian Army tu kipu alam itu besar angin lucolo. Lalu hal bangso kacini nela kanbatu alam bangke lagi juno dah apa sih? Itu rak hal kacini pan itu thana ko loa tu idame rakalong sukunan ko loa tu idame rakalong si sixtional loa tu idame rakalong info dam si itu thana ko ku saraning kisok lapen kinani konten. Lapen kacini tu si pilihan kita itu APSL yang muluk hisap logo begini hisap logo mana itu kita tentang MSC election vote itu last isi doka yang muluk logo begini dua ini lapan MSC election tanggapan non lingkaran isi ke plan itu itu non lata last ni yang bakal itu plan itu kakek army bang itu lo APSLC long BJP pada ada popun kali makan lagi lahir itu orang mulu kasih lo lapen lahir itu masa angin cerot pun pernah dekhan alam itu lo rak tulung kiri alam lahir no rapor bangke kopilo masih plan juga kedamtang election doan 2019 MP election 2021 MLA election lapen kedamtang MSC election karbe orang pemas council ke lalu anak itu mengke bongo sena tumpensi election ke pahai sini lo kati na tu marjulo lo kati bongo sena kolam gumalo kati niche karbe lo ini tu masar jaya kata kati
Itu BJP yang klaim itu, lapan Kongres yang klaim itu, Bongo Sena boleh connect joy ini jadi. Tangke sini yang di Bongo Sena apa dia mah? Kalau mobile dan YouTube lawan itu Bongo Sena itu tokan, hal dak banan klaim aku. Kenapa Bongo Sena itu gitu? Ini tuh teknologi jadi. Laso Bongo Sena itu sih kedang jangan kota, tuliran orang pada election kepahai. Forensik day pada, dorsing rong hang pada election kapahai. Pilihan yang berkaitan dengan soal Bongo itu, karbian lo namanya amerikan press meet itu lo. Itu karbian lo cuma rally claim bom lo, program claim bom lo pun cetannya lo. News saja itu teknologi lo. Siapa tuliran rong hang bangke pilihan ini, Bongo itu itu pandang ramai itu cipuai lo, lapen Bongo do dan ini aja lo. Alang lagi ninja so bangke BJP orang kedo anak tunke Bongo Sena tu disini deh. Jadi mana? BJP orang kedo anak tunke Bongo Sena tu mau benar kini deh. Lape Allah mata ahok akhema APSLC pen BJP pen JOC Kongres pen JOC APSLC orang subang lo. Tribal cuman kita APSLC orang subang lo. Non halal BJP orang kedo congke Bongo Sena tu bicong tanah lain lo kadi, kalau mana lagi, lasi, aron kerja klaim lo kapte itu, jauh hintar lidu nunji, lapen itu makin mangga sunji, lasi, six itu lolam, tapi asal kau cetanji pulau kate, nama itu maju sudah dulu, maju sudah belama, sudah dia apa mah, halan itu yo, halan itu mah lo tu kutumbang maju sudah dulu. Selain itu, selain itu, apa masih di dalam teknik program teh, ham manhor di dalam teknik bercadani, cuma manhor di mana? Oh lah sini kan, tapi manhor itu benar belum lo, manhor itu benar belum mah, belum lo, lah hello itu kecil ini bangke, ini tuh, lah langsung sih sudah kelam tuh lo, laki hang kota kali lo lagi itu metha apinden support pencenglo metha orang mati pencenglo metha jutang pencenglo lah hai kecok min hai kuatin bentar lah soposi itu langsung sih itu kelong tuh lo tadi kalau langsung sih itu asik itu pemandu belo ini tuh langsung sih itu lagi tok lagi baru break sirkebra Hikebra sirket aningkan siga patang, mata kan, non ke aningkan suri nira, ingkoi lagi kontak nanya tu gede, lawan so sidul ke tok patang lagi, ningkan, grace harus ke sirkebra, hikebra sirket aningkan, deh, lasi itu mana lah untuk bangkit kesanan kok, mana orang kau yang lalu itu kau dah kini si Allah. La pemili padana itu si sini muncul di kucing ini masalah. Mana tu itu lagi hak Burma deh, India deh orang itu kali. La pem mana orang tu yang horban ke Bharat deh, non itu Dubai deh tak sadin non lenan. Sadin non lenan porsi kumat tu dah kacarihan bang suhud. Hal bang suhud India deh non India bang Amerika sadin non lenan porsi India dead kacari ke areng ke lo tu lapen British atun lo hala tu si cari lo lasi labang so British atun si laga India dead cari bom lo lang cari bom lo bepar behar atun si claim bom lo amat si tun tame dodun bom lo karbi atu akasi atu ajanti atu agaro atu kuki atu rengman aga sadu kabe tame ini tun dodun bom lo si tame mana tu mereka mikir dek tu agar Burma, non ke Myanmar lo, lasi mana tu mereka ajak kau kemuncak, akhirnya Amerika dek tu, Amerika polis tu, Amerika heli kamanda tu kau itu, lasi, ini tu karbiya tu mereka Amerika dek tahu ya semua. Lapen India mata imi khana de asadin no ledana posi jakong komhek hamjan amasi mana tu tribal satumhan kachine tactic
tribal sa tumhan kachinek hektik lapen tribal sa tumhan kapat si kaduk kawya sai lok si keklen pinso tumhan kulate I thought well pan ini joy pinso tumhan kami apran karun kaduk kawya sai lamma adum keklen lo romban aku gede lapen la solo ban aku nendo itu kar di pimar tumhan itu anjir tumhan kacun net kaculan ren kepati halas sedikit klaim ama kar dia tum tribal tum cicak boleh dia sida ijak kong dah dia kacedan dia panta ama sin la tribal tum ke do aku kire ma mizu kadu we paite kadu we cingrum pet British satu balik yang sini jakong ke handam nisum han yang rab dulu kali tante nisum ke wirjok hanjang ko masih kusi are gelo tumhan jakong tu handam si are gelo tumhak kol kata penuan si laban so amma na tumhan barmi sa tumhan iplung sa ibang kiklen lagi komantulo haro grener kebra ingkoy rapi homalinkan alomdo laban so rokas abangki amasi kar dia sunda manatumhan blumde pen bangke renggo teni dodun sulo rong kacuki basai klen lo rong masara tunjuk pangrum lo amasi ku dodun bom lo sita angin lo bangke kaperi do polo angin lo kaperi bangke do polo atima immigrant lo si ini tu anjir pimarhan kaculan ren kacunen kaduk to biasa da tuman tu klen laso pasi kapiri do ko si British tu han chunong ridul je nan itu nan plum ki choke sita me isi London ki to get dan si pang samne lo asu arong ki si London se to ramlo ha Burma ke dai yan dabu lang ro tu hok pe kin da theng long lang lo long si itu masar me kan si ni la si yan dabu ke lang ro men lang ro adung si yan dabu long si labang so lang ro adung si London se to tribal leader tuman kar dia tum kaduk we goduno British atum dolo man atum dolo Songkong jingbar siada ini problem London se to labe London ke to bang ke haro premier ke bra ingkoi rat from aningkan si London se to la se haro bang so London se to depen bang ke itu man tuman ka phirinan abang ke aweder kita lada India dekta sadhin lo dekta Amerika dekta lo dekta amasi British atumsi tumpan nanglang bong lo lapen British pen keinsan atum dala dakta cedan nang ko aporang le roho athema British atum dakte Bihar Bipans na England shop lapen ser root kupini ma ke do dak pen sila tum roy ko ha England itum pon ko India asera root si lason sila tum England amasila kona asu kaisa natum kame ani boy lato nitum khang nedet lo elan kita nitum ahor muorta nang roi pi pon labli ulaban so ning do ko kaisa natum ta amasi nitum da sadina ni pu ke har bangchen Mahatma Gandhi atu Bhagat Singh atu kadu ko nang se pawdan lo nitum da India adyan nang ko athima nitum adyan lo ser roop penchen lo Jangan tu benceng lo, kapret lisen ahorun portar dogo. Lasi ni tunta dia nang ko si British ala yang lo tumpan, sadin nang ko kucu handun lo. Handun bom lo, cesong bom lo, itumka dia tumta dotun bom lo. Amasi ha 1946 aningkan. Haro trainer ke era ko ada software, haro trainer camera, ni camera drop aningkan lo. Ningkan haro siap tu deh. Ha, balaron lo deten. Ningkan haro isi ke plan ko amasi British tunta ahogo la tunta ke saranda dia ke hang lo la sendiri sumpi ni ke dam ko bro haro basic camera ni camera drop ningkan bangke British atu ha England ke dam ko bro amasi England ke dam ko bhut bangke itu kar dia sumha aga khasi tumha agaro tumha adewasi tumha lapen kapre akhe sto tumha kamat hadang do pongos kupia pono British tum ke do ese bangke puna
keisa tu Inglo masopan yeteng di jo complete no mele Bihar ki part ane British tu si rabun bomno Inglo masopan lapen la itu mo pan det ba karam begin hill straight ko itu long no la so si ajaha alor bangke Inglo masopan angge Roma satu pacari bomnen Roma jo pacari bomnen kusi British tu mahu one pidasi ini tu mapan hala partially excluded area ko ba hig dia hala NCs pen chengo North Kachor lapen Mizoram Nagaland kadu ko bangke partially excluded area awan pen silang bonglo hala ke Amerika awan pen tu bacelang nan pulo lapen Caribbean lo pen chengo lapu itu kedai an bangke British atau partially excluded area pen sinanglan lo adha aron ki British aja ko bensi itu manang cari dun bom lo lasi 1946 haro base kebra shock abu bangke British atau bang ma khatai jato je nitung yo si damjui lo dante akal bi atum han akal si atum han la so ke sansu itu ke tha wrong moi atum claim ni ko usi British tum kere tum lasi nitung dam deko nan tu pa tribal tum han isia jako nan pikam ko lake crown colony jako nan piko itu mana crown colony ke tum sa belam dan jakalo bolante crown tum ka sera putu England lo mage Richopi siasi dheer kasari didi lase hala so Richopi aputu ajakko si itu hak tribal kan British tu nanti kanko usna kulo amasi tribal tatum do anting wailo laban so a crown colony yang situ dengung deh kulo tante itu mo India sadin long sita India dan arlo dulu long lelo kubagai sini dah Akhirnya crown colony program British atau Highland dan Dui sita laban so crown colony kacari kacalon ke poisa tangka mahake High England pensila crown colony long nari bombo Inglo so an kere ni para poisa nari bombo sita update bake India dia dalu ledu tunong ledu Mahatma Gandhi tum hangbo mate Bharat India develop ke lake dudun long ledu ko tribal atau di sini lo Amasi British atau pulo nitung crown colony na nelo akhirnya mau sadin lo program de nitung da India dia kau si dudun po usi kalau se tribal leader atau pulo nasi ihin dan makin mesen usi mata lo ini tu yang si crown colony de dudun de usah de pilihan itu dah ketok pongke India dia kandidat po Bharat ada kandidat po Prime Minister of India kira ya jako kandidat po sida de dudun de dapat si Hala 1947 nikah, halo base kebra, nikah mangke, Mahatma Gandhi pensenglo, ala itu kehan, asadim, India bukan long masih itu dah, dosun long ke bagi ini. Lasi, lahen lo itu, lasi la 6 schedule 1949 kan mangke itu India deadlock, cari calon pulang lo, la peri itu la bangso 6 schedule top dead. Ini tu bahasa Sikh Schedule kelong kelake 1951 konvensi itu long pon. Kumar lagi bangke Sikh Schedule itu District Council kumar lagi bang. Hah? Kita nak ini bagaimana tadi? Itu mah district yang kumar tu. Iru Samson Singh ini. Lalu lagi. Lah bangnya tu asyik dapat kecil ini ya sebab Bang lu ke dot teput Lasi, halo District Kebra, oke hai sini council itu District Council long. Tahu ready? Yang lepas bangsa District Council, yang kilometer long le, ini tu long. 10,434 square kilometer long le, bangsa District Council long, nandung ready. Long ready, malu yang long ready. Lasi, itu District Council non develop, lapen India ada kacari dia ban name 1947 itu sadin non lo porsi Ronmai, kaci juga dekat dengan dia cari lo, deh, lasi dia kacari dia ban
Aron jesi mar loy pusi, areng gelo katum itum han pulo. La sila bangso dek kateri han bangke la India hong bidan mate India constitution ke to pancing. Yo. La si aprang ke rijo tu kumama ina ke ong nai bang. Kumar malo sai ke ong nai bang. Kumar ma se thai ke ong nai bang. Hala indo dek kateri long ni. 1947 aki bangke dek itu republic akan Sri Lanka aki bangke lo sai don kharo do ka kam angelo ingar don kharo do ka kam angelo akam ke bangke India hong bidhan kan si kachari nan lasi constitution of India hilo gan tuinai lo tuilo usi ala su pulo la pela bangso alo bangke jota arkan ulelo usi dapat lagi Lasi constitution ahong bidhan to bomahut Dr. B.R. Ambedkar sige to bang japolos la to bomahut India det piangkan na mela tunang purilo India det piangkan ng purilo mahut wang bomahut hada kaprek ajati a community at tumhan cetonglo apa jabi tumhan cetonglo ha dia to manji tonglo kaprek as hei to manji tonglo lake to India det pilo puri bomahut amasi halabanso constitution to bomahut puri bomahut itu tribal satu makanan eklong Dr. B.R. Ambedkar hele tuko akhirnya itu mahong kia halabanso hala kaisan tu bangke bang koro munuto itu bangke jar hato imunia sambil itu jumpa amasila to bomo mata loje India yosi itu ilo tu bangke pa dodo ji glotante la tu mokhan det hong bidan Si, no nanti. ni patangan dopo mulas ni sini tuyapi la constitution na teng bangke la ke det dia pamlo la kami kan update amen cier not sudah nak la la baso yang DPC artikel 1 India komen ka cier no jolo pada one teng pen anggen ki hini lo teng pen itu hantar district council kar